Shubor naga Snem jong unong san Hima. Haga kat pratarik ubenai nailar hajar arpawar. KHYC Nongstein Circle Haga jingelam jong usamla Ready Fernandesun, General Secretary Bat usamla Wat Bor Nonglang, Education Secretary. Rengkat lang gidukot kaseng kila yok ban let jurem, Yakawe naki Jaka sa jong ki Khynnah Skul, GNV Nongstein West Khazils District. Katai ka jing jurep jong ka HYC, kadai hadian ka jing yok jing tem, ba kadon kawai ka Jaka sa jong ki Khynnah puli, badang shudep shna dang Khyndiat Snem, Henry mentapar lajot bat pra. Kabalawan ra ka jing mala da ki Khynnah Skul, kisa ha katai ka Jaka. Ki nongket kam ka HYC kila penpau, da kabaong ba katai leksi kadai ka jing tray 30, jong utay kontraktor. Kumta ke HYC kan sawat bat budin ban lap manu ba pentre bat dalele kam ailat satya Henry day ban pentre bat shnabiang makaliang dengin kum kaseng ilayo ka jing ujar na ngala banong na kisimi kipa jo Khynnah Skul ba skul ni hapo genwi kata ka jing ujar kalong ba kadon ko ka building ba kontraktor yung patip ada mataw kontraktor udah wan ubi tambah nakaliang ka central government ka pa ka pisa ka kata ka Meghalaya government construction corporation te habang nila lake ban jurep dia kata ke building jong kini ki junior student dia kata ke hostel nila lap sibon ke distritorti da kontraktor te mereka mengaong na dumne ba hadu matang patip bau day ane ubi kontraktor ndray nakaliang dungi kung kaseng hi din mangilalek banjurep ngitiran nakabasay ba ngin salap ya ki bakot kumbang nilay ina mo tingin salap ng baka RTI ba mano ba di kontraktor ba kasnem katno ba pentre ya kata building ba bakan dialong hadu katto kumba nilay ba kalong segment sisa manong ba kitimi pa kin phasa ikikon hakatega building let's say nga banong ba kalong ka ba kabai kabang isong niya nga banong ba ni kung kaseng hi ya kani habede ba kani kam ni saya chakmat but in budden din ba ka RTI but hangkang in salak but chai ya ki ba pat ba kontraktor ule mangili but yo dikit ro ba katega building kanang long tang nyok rasnem pati pentre katay Ndray menta silay wat biro na dalaki jong hikmat mo baka tayo ka building kalong kumno gani ka building ka bangin iyang menta nadu dengan bakla jari we adar lesna kan ka building Ndray hadu menta kana scam kad ba katay pada kumbang yo jitip nang tay ba tang nyo krasnem Ndray ka tayo ka building kalong kumto te nakaliang jong kung kaseng hi isoban ang ba yo tay yo no kontraktor batray katay uhaban wan bantray ban penbahagiang dalam puntan nakaliang dungi bisa ya jadi pati limpi